bonito que placer gravar na cocina. Veño do hospital, de facer as curas nas cicatrices, todo perfecto. E pola mañá, antes de marchar, pois estaba eu vendo o portal de transparencia do Concello, que non está actualizado. Moi mal, Goretti. E veño de ver os salarios dos concelleiros. Ojito. Pero, como non está actualizado, pois a data de publicación foi, se non recordo mal, o 8 de outubro do 2024 e a actualización pois foi o 27 de marzo do 2025. Estamos a 6 de maio do 2026. E quero que vexades cales son os salarios dos 15 concelleiros con dedicación exclusiva. Bueno, 4 deles, en principio, xa non teñen soldo porque son xa concelleiros non adscritos. Pero, ojito. Mila Castro, 83.965 euros. Goretti San Martín, 80.848 euros. Miriam Louzao, 80.515 euros. José Ramón de la Fuente, 76.972 euros. Xesús Domínguez, 78.212 euros. Xan Duro, 73.412 euros. José Antonio Constenla, 77.135 euros. Iago Lestegas, 77.135 euros. Pilar Lueiro, 77.135 euros. Gonzalo Muiños, 77.135 euros. Olayo Otero, 77.135 euros. María Rozas, 64.259 euros. Mercedes Rosón, 87.996 euros. María Baleato, 77.468 euros.